Ole. No ke kuan. No chama TAITAIFONO N.E.O.C. Ya pa sila pa kamo mula no chama ya. Tulang pole ele chapo sama chai e matanga mai hapo. Ole toma tua tula matanga na mala S.O.E papias. Ele patanga ina le sau sesi malanga mersia o mene faalavelave. E ko ponga maliu. Ya de pe ma ua o latou ia no mai ne. Ele va ane le tu ko ka ia faalavelave. O nisi mahanga mai se maliu. Pena pa manino mai ka tu no te pa mau ni ko tu no. Whaftai atu, o tapu ai e piona e sauno ai, tapu ai e lalo tātou orders, e matua le whaatanga ina vaenga nā. Mai o le ala fo ilea, ai mai sei malanga e anga i mai whafo, e iei le process e tārusanga mai nei ilo ilo. E le ai ma se tārusanga na mai i a mātou, e whaapea mai, whaamole mole mā kou ki whia ku le maliu o le mātou ai, mā kou koe o mai e. Matua wa fo ilai role le ya sai la lo tatu ya ma so tai fo I tau lato le mtanga lo ngal foreign affairs ma o I tatu officer fo o ka commission officers for Australia ya e tatu officer sini for New Zealand e tatu officer yo kilan fa ma po le lisi ya ma o mai nei o ni o ingo uma ia le na fatanga mai wa o fa male lo se lau ila to na tu o mai peita iane o le malu o tato me o health requirements e tato travel advice nga le qualify o mai ale sto tele o mai ana fitu toru le na mai ioi ai o le fitu toru vo ile ele aia ma se si disclosing a mai wa e mai tu stop sam ia I mato fa mo le mol mau ke fio aku I se maliu awa le talia mautino ai le ai se me fa pena fa ia e le voi lai ma wota la sala tu I vaenga ia e o fo ia su nga tatu committee e o fo ia su nga tatu committee ai lanto nei wa lo ia o lo manino ai inga a faina sau I nei o sesi ma fua e fa fai lunga sala e tu atu le official leo fa ia lanto su nga vaenga nei ia ai pe o tulanga na a tau talala ia I tulanga I tatu ai inga ele o ia se ai inga te talai mo ni faavelave popo po ni fa mo popo fo Ole to tu lo to al si ya langi la utrenga ki ina malanga le mai president de solulu le o ma e moni la va talanga ne sa malanga mai se ai ngana malanga mai mali pale na ilo ai mai se mali ia ele yo mai se li poti tu si ya chau tanga vai maniata awai o nei ele il malava lele ia e manatu le amo se atoanga oni ata awa le tau sala tala tu o foi e o mai nei e ia ile meta o le incident report la e fai e tatou team sia sai le ila lo pe a fai la tu te vai tu langa ia mani masalo mianga mani ata e fa maoni ai o le process la fai le incident report a mai lole I le tatou tanga luenga soifu maloloina lao ele N.E.O.C ave sa o leo fai leo so that's how it works a fai ala tau no mai incident report I se mefa apea e matou te ave leo ia o la tau tiol man susuenga la susuea le moni mal fa mano ni foi taimi e a foi o si o tau sol masalo ia o ni foi taimi e sa al masalo sa o ni foi taimi io na ni tala sala tuo ai le ia wal process nga esu e ala ma oti e le tanga luenga leo ia fai leo la tau fai uma pe fa sala pe le ai fai la se su nga le to Koviti ai io e wa amata mea I la tau sa ia I le site e fai le incident report le hoi la wa fatino e va ai la tau ia ma mai le poti tono tanto committee la stessa la to committee se fa to nga del cabinet del tu la male wa de malanga le mai president pe to fa ngoni malanga e o mai ta ko mata pe ta after ya ta vai wa mai ale fautuanga al committee to in il cabinet vai ason te nei o ia ma utalia il cabinet fa pa fala ia malanga e mai tangata mai Ausitalia ia e fa pena fo I se fautuanga na ave le so awai e malanga le sa to silfia sa tolo New Zealand
e le vai ason te nei len tu sau le stona e fa pe sau kolo fo a week ona sau ile ia le foi na vene e fautuanga e fa pa fala pe mo le nei taimi si tanto mata i tu wa ye le malanga len tu sau le a faila alo ingo le stona ine ma le aso limo februari le foi si le fia auto ia o tulanga na o te loa ia ua faia si ngalua o le vai liu lea ia ai mai se alta tu ye nei taimi ia o te lo fo yo le tu ala lona le na ave le so nei le fiafi i sa ma tu fautuanga ina ia fa pa fala fo i malanga e mai ai tangata mai ni usila ai ala mai pe ka ko supplies ia mai e tato ai ni fo vai la au tu langa fa pena ia ai ta fio fila titi nei malanga al malo le tunu si tau to ia le fa tau le o ia